ole clear tu te chibele vek ole tu tuma chuan hei khovel mun sang sanga thil rap thlak pui te a thleng tam til maya Iran le US in do chungchang te po ni a bon chho til la heta Ukraine le Russia te po ni a chuanin tu tuma hian news thren khatina ron tarlan Indopui pathumna a chhuamai an hlona thil thleng rap thlak takha kan thliranga kan hri tangin Caspian Sea hian July ni som ni panga atang to khanin thil rap thlak taka thleng chhowa Caspian Sea bi ka inbeina thleng a hianin khovel Indopui pathumna ati chhokang ti khovel mit hiam tena an hlo me ka nia July ni som ni panga khan Ukraine in Caspian Sea Iran sumdong long lian le Russia ral thuam phur long te drone manga ava beithut atanga chuak chawani hein beina wang hian khovel ram lian pani Russia Ukraine in dona le Middle East Iran Israel buena chu mun khata ai chut khom tir ta bokani aron ti hei hianin Indopui pathumna achok chuak thei don ani ti khanin source thren khata be chon mu tur kha umma Ukraine hianin an thil ti hianin chhir lo thu te aron soi zui mek boka buena lian zok kha athleng sang til ani chuanin hemi awang hian Ukraine na ava bom awang hian engwangi Indopui pathumna achua an hlo chan kan ti chuanin pakhat na chun ram lian sang in phuara khom an nia Ukraine hi US le ram in thurual nei to ten an thlop tlata Russia le Iran ero China nen an in thurual thungani hei wang hian in hlo thona na sa hle aron ti boka panina em phubalak tumna hi lian khop maya Iran le Russia te hian in Caspian Sea an sumdong long lian te hetianga Ukraine na ron bom ta ka chuani Indona satlia ni lovin trans regional conflict ramzau zok huapa buaina tlingani kan ngoi don lo re ti khan thunon chuwe ngala chu mai pela ma hemi Ukraine na ava bom awang hian khovel pum chom tu hriak oil le energy phurna kong te hati buai vek thei bokani tin an hlo thon thu te Indopui pathumna a chhuwa thei thut dan tur te khanon ta langna sakhom maya kang kai chho zel maya tin ngai kan nei lai hianin lo thuk til ani chuanin hemi an va bom hi July ni som ni panga jing lam kha ni Ukraine sipei te hianin hlatak thleng thei long range drone te mang khan Caspian Sea chip lama ral thuam phur long te hian vaka pa nia hemi chungchanga hian Zelensky thu chuai hi an hokhop mai Iranian stam takhanin an hokhop maya mi puima a thu chua atalan danin Ukraine sipei te chuan Caspian Sea hian ra thatak le thlo thlina ro pui an muwa Russia le Iran in karal thuam in pek na kong da tu ta na han be ani thu ron soi tin CNN hinaron ta lang boka hi Iran te ta Russia te ngeng kha achun hle bokani chuanin Ukraine na hetia bom nu lok hian Iran foreign minister te aron tong chuak ngala chan le nana takan pedona nei tin aron soi ngala ni Iran foreign minister Abbas Arakchi chuan thu chua siam ngalin Ukraine thilti hi chan le lawa ngai tha chi ani lo topani aron ti ngala anram himna le an thil nei him tur chuan international law tlo chanin thok chuak turin anin pei to ti aron soi bok aron ti boka boruak hi alian chho tual don ti hi chiang rengani hei baka Iran foreign ministry thu puang tu chuan in Ukraine hi vo ngalin an thil ti man hi an la pe don ti te an rin lo lama tangin ngong thalo an la tuar ngei don ani ti in social media hianin mu tur hi ran ngal boka engang takin nge Iran hian an chan le don khovel mi puiten turen kan thlir meka tin hemi thlenga wang hian Iran sarkar thu nei tu te han che chak nga lang reng khop maya Iran hian European Union EU foreign policy chief Kazakhstan le Russia foreign minister Sergei Lavrov te biangalin UN Security Council Ukraine hit him lo chantir ngei turin an phut ngal bokani tinaron ta langa Zelensky demna aturu le boka Iran hian in Ukraine president Vladimir Zelensky chu he an sumdong long bom tur hian thu choma sa siam tu an pu ngala Israel in thu nuaya hada awanga Europe po he in dona nulu tuma he tiang thil hi ti ani ti in an pu chhongal boka he Al Jazeera in aron talan ania buaina hi lian chho tu alani ti hi chiang renga Indopui pathumna thleng thut thai ani reng ti hi thil lang chiang sa reng ani bokani chuanin hemi hi Ukraine in enge abom chan ti hi chan sang om thaya Iran le Russia te anin sum don ton na tele Russia na atangkai pui amamo alak na nar takha Caspian Sea hi ani ve thlat maya kha wang khanin Ukraine po hian ron hre ve chatani
ral thum lian tak ha kal konga ni anon tia Russia hian in Ukraine abeina atana aman thin sahet drone le ballistic missile te chu Iran atangin Caspian Sea kaltlang hianin ala thrina ni tin CNN hinaron tar langa hei wanga Ukraine poina va bom hani ti khan source tamtaka mu tur omboka tin hei baka hianin Ukraine President Zelensky khanin thu choron siam to voice te poron nei to Iran chu Russia thurwal pui ani awangin kan melma hani ve to ani ti te khan thu te khan on chuarup khania Iran thinrim na hi alien chho het khop madon ti hi langrenga Iran hian in hein be na hi Ukraine ti chau ani lowe Israel thuron le ko mu ani thu hanon soi phubala ngen tum thu anon soi zui ngal boka hei hian in Israel ten en tikhan a hlom lian zokin buaina hi aron chok chuak don ti hi khovel mi thiam terin dan ani boka chonin Caspian Sea ni phungte poimo dan te han soi thuak ta ila Caspian Sea bi khi khovel tui chung Inland Sea kan ti sak lek lian berania tui pui lian tak nen ain zom lo wangin sipei te tan valu mai poi har sa hle ni hual vel tu ram te po hi an theu neu lo khop mai Russia te Iran te Kazakhstan te Turkmenistan le Azerbaijan te khan an huala helai mun hi US le NATO sipei te lu ve ngai lo na mun ani Russia le Iran ta ne ro chorin an ral thum hrang te anin pek na mun te le mun him top khok tura ngai ani thina ni tin Al Jazeera hin ron da khalai mun akhanin te kan Ukraine wa che thut maya hei hianin khovel mi pui bara khai khop maya Iran lampang hian engangin nge an chan le don an rin lo khana tangin ani don ani ti khanin anon soi khani an la soi chiang du mi lowa buaina lian zo khi ring chho don ti hi langrenga chaina in rol ani phei chuanin US ten en tikhanin Indopui pathumna chuang nge don ti kha chiang rengani chonin Iran sumdong long lian te le Russia ral thuam phur long te Ukraine na abuma wang hian voin lampang khanin President Vladimir Putin ai o khanin thu choron siama khau tak khan ron tong chuakani Vladimir Putin thupuang tu Kremlin spokesperson Dmitry Peskov choni Ukraine chet dan chu soi selin na takin naron dema aron vauzui bokani Iran ram baina angani tinaron soya Kremlin chonin Caspian Sea Iran long baina kha Iran ram ngei baina tluka kan ngai ni aron tia heba ka hen fir fiaka thil ti ani aron ti bokani Ukraine sarkar chu military operation huang ti zau thur le fir fiak thil ti terrorist attack ni inaron pu boka heba ka hen Russia lam hian in Ukraine khopui Kiev nuai bo thak na tur khop thil sual Ukraine hen aron ti bokani tin aron soya han thinarim khop maya engangi an chan le don an rin lo khana ani ang ti han aron soi khania bon chho viau don ti hilang rengani tin he thil theng chung changa hian Russia President Vladimir Putin po khanin voice ron naya Russia ral thuam thon na kong poimo Caspian Sea route ani awangin he beina hi Russia tan sian na rap thak tak atlingani ti han aron soi boka heti lai hianin source thren khata chuan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov point Iran Foreign Minister Abbas Araghchi tenen phone in he thil theng chung chang hi khau takin an soi dun mek bok ti mu tur kha source tamtaka khana om boka Russia le Iran ten Ukraine nasa zoka an chang le tani chuanin he ta ram zau zok US te ponia mun rang ram dang cheina thleng pon ani kha angong chho thei don ti kha khovel mi thiam tena an soilok an mu lo ka ania kha in Indopui pathumna aron nor chuak ngei don ani ti khan an thlir me ka ni engen mudan a chhuwa vein ringem comment lama khanin in lo soivele sup don nia